Bilo je strahovito hladno, padao je sneg, a veče se već odavno spustilo u grad. U toj hladnoći i mraku išla je siromašna devojčica gologlava i bosonoga. Ručica crvenih i modrih od zime, nosila je puno sumpornih šibica, a jedan svežanj držala u ruci. Niko ih cijelog dana nije kupio od nje. Gladna i prozebla, išla je potištena, jadnica mala. Pahuljice su padale na njenu dugu kosu. U hladnom uglu, uz mračan zid, devojčice sede i skupi se. Kakav bljesak, jedna šibica joj je mnogo značila. Ali šta to bi? Taman što se ogrejala, plamen se ugasi i nestade. U hladnu zoru u tom uglu sedela je devojčica rumenih obraza. Bila je mrtva. Htjela je